You terbayang branding ni untuk siapa? Siapa yang you nak macam tengok tu wow. Dia mahasiswa mahasiswa. Supaya adik-adik betul ke? Okey, so kalau mahasiswa tu supaya teringin contribute contohnya contohnya. I assume mainly pasal mahasiswa. Of course kita boleh jaga secondary third ni tu tak ada masalah. Tapi I assume tu Kalau program recap ni pun mahasiswa ke mainly. Kalau isu-isu ni? Isu ada kata isu-isu tu lebih pada society. Mahasiswa. Bukan isu siapa. Tapi siapa yang nak, kadang-kadang kita highlight isu, kadang-kadang target audience. Mahasiswa. Okey. Dia ada reason kenapa saya tanya. Satu, kalau cara kita buat untuk target audience tertentu, of course cara ni berbeza. Keduanya, kalau you target totally different segment, kadang-kadang even the channel pun akan jadi different kan. Sebab dia akan mewarnai the whole channel. Sebab kalau saya assume channel MLM tu untuk mahasiswa, so dia match lah, branding pun kat situ, recap pun kat situ kalau dia memang kat situ. Tapi kalau any of this sebenarnya target dia lain, strategi wise mungkin dia channel pun memang akan tailor made kepada budak-budak ke ataupun parent. Mungkin kat situ. Sebab kalau tak dia scroll tu dia macam dia tak follow sebab itu in that sense. Okay, kalau begitu what is the, tapi yang ni sebab saya tanya ni tak semestinya tugas ni akan jadi tugas VC. Sebab macam you produce the content, tapi yang akan tu digital marketing yang akan buat mungkin copywriting ke apa, I assume kan. Tapi as a team sepatutnya we understand where and why lah kan. Ada any call of action yang you anticipate ataupun expected tak kalau produk ni betul untuk tu? Contoh apa? Contoh kalau kita kata branding ni untuk menyebabkan mahasiswa ni terasa macam, oh, if I want to contribute, this is where I want to contribute because they are professional ke, gempak ke, menarik ke apa kan, etc. Or the cap ni tak tahu lah macam, oh dia orang buat benda macam ni and it is bla bla bla, then I want to contribute. Or kalau isu ni pun, we have to do something, contoh kita. Now, if that is the case, there should be a, dia jadi macam satu macam narrative dan call for action, be it direct or indirect kan.